Mornarička baza Norfolk, glavna komanda i glavna pomorska luka za američku atlantsku flotu, ali ujedno i za komandu NATO-a za Atlantik. Dakle, baza, kako je zovu, sa dve kapice, Sakland komanda i glavna komanda američkih mornaričkih snaga za Atlantik. Iza nas, iza mene, je desantni brod klase Wasp, vrlo važan brod za američke vojne intervencije širom sveta, inače brod sa koga poleću i avioni sa vertikalnim poletanjem Sea Harrier, ali i, dakle, jedna platforma sa koje se otiskuju i američki marinci. Da bi postali američki pomorski komandost, morate naravno da budete američki građanin, da ste mlađi od 28 godina i da prođete sve bezbednosne i lekarske provere u specijalnim mornaričkim centrima u Norfolku i Coronadu. 14 dana testiranja fizičke i mentalne izdržljivosti. Back there, Missy. 42 skleka za 2 minute, 2 minute odmora, pa još 50 sklekova za 2 minute. Nova vežba u mestu posle 6 dizanja na ruke obešena o prečku. Poligon sa preprekama služi za osnovnu fizičku utreniranost, posle koje dolazi trka na 3 km u vojničkim čizmama za najviše 11 minuta i 30 sekundi. Zatim dolazi plivanje na 457 metara za najviše 12 minuta i 30 sekundi i boravak pod vodom zavezanih ruku. Naravno, instruktor je tu da pokaže šta može najbolje, kako se savlađuje ova vrsta prepreke. Uostalom, on je za to vrhunski i plaćen. Najmanje $7.000 mesečno. Prvo upoznavanje sa noćnim talasima, ali i sa modernim ronilačkim aparatima sa otvorenim i zatvorenim krugom disanja, suhe i mokre ronilačke opreme i odela. Ronjenje u ekstremno niskim temperaturama, ali i u prilično lošoj vidljivosti u vodi, posebno u lučkim uslovima. Oni su trostruki dobrovoljci. Dobrovoljno su se prijavili za vojsku, dobrovoljno su se prijavili za specijalne operacije u mogućem novom ratu, kao i za specijalnu obuku. Oni vole odlazak na takve zadatke. To je ono što oni zapravo žele da rade. Kakvi su izazovi koji ih čekaju? Velike podmornice će ih dopremiti zajedno sa njihovim bešumnim podvodnim vozilima na nekih 200 km od iračke obale. Zatim sledi prekrcavanje u manje podmornice koje prevoze njihov borbeni teret, a to su pre svega podvodne nekontaktne mine i upućivanje na sam cilj. Posle 11. septembra 2001. godine američke pomorske komando jedinice sve više preuzimaju zadatke obalne straže u patroliranju u vodama ispred velikih luka,
da bi se sprečio svaki eventualni ulazak terorista sa eksplozivom na lučka sidrišta. Dakle, njihova taktika upotrebe nije više strogo ofanzivna. Oni se sada koriste u defanzivne zadatke čuvanja američkih vitalnih, nacionalnih i ekonomskih interesa, kako u inostranstvu, tako i na samoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Njihova selekcija je nemilosrdna, a obuka najteža i najskuplja. Od svih kandidata u jednoj generaciji, samo njih 15% uspešno završi trening i bude primljeno u jedinice američkih pomorskih komandosa. Getting up! Claire! Are you tired now, Bo? Oni svakodnevno 4 sata uvežbavaju gađanje terorista u glavu i svih mogućih vrsta pištolja, revolvera, automata, koristeći sve moguće teleskopske nišane i infracrvena sredstva za opažanje. Oni univerzalno deluju na kopnu, u vodi i u vazduhu. Borba sa teroristima u urbanim uslovima ima svoja pravila. I naravno, teško ju je doslovno primeniti na eventualni rat sa režimom Sadama Huseina. Zapravo, vrlo je teško očekivati da bi eventualni gradski sukobi u velikim iračkim mestima poput Bagdada i Basre mogli da budu nešto poput ove vežbe, jer terorizam u gradskim uslovima je ipak samo terorizam, bez obzira na stepen i brojnost terorista, stepen njihove obučenosti, dok je pravi rat nešto sasvim drugo. Amerika je nesumnjivo najuspešnija vojna i ekonomska sila moderne istorije. Užas od 11. septembra 2001. godine američkom rukovodstvu je poslužio da povede borbu protiv svetskog terorizma. To sigurno nije i svetski rat i pitanje je koliko se zapravo Irak uklapa u sve to. Status svetske vojne hipersile mešavina je moralne ispravnosti i hladnog imperijalnog projektovanja vojne i ekonomske moći širom sveta. Da li su Amerikanci konačni pobednici istorije i da li Pax Americana završava u predgrađima Bagdada? Dog 6, this is Dog 2, negative on thermal scan, moving in on objective. Over. Dog 6 is Dog 2. Negative thermal scan. Incoming! Frag. Za mornaričke komandose iz Norfolka to znači crveno svetlo za uzbunu. Oni se spremaju da krenu. Jug Iraka je vrlo močvaran, teren prošaran deltom Šatel Araba, tako da je vrlo neprohodan za prodore američkih oklopno mehanizovanih jedinica. Iz toga se upravo mornarički komandosi iz Norfolka spremaju za nastup u močvarama južno od Basre. Na
tom prostoru, posebno oko velikog i malog ribljeg jezera, Iračani su godinama podizali nasipe da bi u slučaju potrebe njihovim rušenjem celo područje mogli da poplave iz pojasa močvarama. To je rađeno još za vreme Iračko-Iranskog rata, a te utvrde su i dan danas u operativnoj funkciji. Na samom jugu Iraka, na poluostrvu Faum, postoji ovakva vegetacija neposredno uz kanal reke Šat el Arab i zato američki komandosi uvežbavaju na Floridi upravo scenarij za tu vrstu bitke. Bitka u močvari i dolini reke. Naravno, i to treba znati izvesti u močvari. Močvare Floride ovdje su zamenile jug Iraka i deltu Šat el Araba. Brod za evakuaciju stiže da pokupi komandose u povlačenju. Teoretski i u praksi sve to lepo izgleda, ali je surova realnost svakog rata da niti jedan ratni plan ne preživi sudar sa stvarnošću. Vazdušno-jurišna divizija koja se proslavila u Prvom i Drugom svjetskom ratu bila je u Iraku, u Afganistanu, smeštena je u Fort Campbellu na granici između Kentakija i Tenesija i ovo je ulaz broj 4, zapravo glavni ulaz u bazu ove najelitnije američke vazdušno-jurišne divizije.
Ovo je uobičajeni trening 101. vazdušno-jurišne divizije u Fort Campbellu. Dakle, 15 do 7 ujutro svi trče. Sve započinje postrojavanjem u 6:30 ujutro, doručak između 8 i 9, ručak u 11:30, a večera u 17 sati. Učenje i obuka su do 23 sata. Posle toga je spavanje. Air Assault, vazdušno-jurišna ili vazdušno-desantna, to je njihov svakodnevni pozdrav u radu, treningu, ali i u časovima odmora. I completed a little while ago. I had nothing to do with this. Ambulantna kola na jutarnjem treningu, zašto da ne? Uostalom, neko možda dobije žuljeve, nije svako u dobroj fizičkoj kondiciji. Here we go, here we go, here we go, here we go. Air assault! Da bi bio neko RSO vojnik, potrebno je najmanje 3 meseca osnovne obuke, a posle toga još 6 meseci specijalističkog treninga i tek onda postajete deo borbenog tima. U 101. vazdušno-jurišnu diviziju ne dolaze civili, niti obični regruti, već oni koji su završili osnovnu vojnu obuku u nekim drugim strukturama oružanih snaga. Po strukturi jedinice, njenoj opremi i naoružanju, 101. vazdušno-jurišna divizija je bolje naoružana i opremljena od 82. padobranske divizije američke armije. Oko 11% sastava 101. vazdušno-jurišne divizije čine žene koje takođe potpisuju ugovor, iako one nisu u direktno borbenim formacijama, već u štabovima, logistici, radarskim službama i radiokomunikaciji. Dakle, posle jutarnjeg postrojavanja i fizičkog treninga sledi priprema, pregled opreme i prvi školski čas koji započinje sa laganim opuštanjem. Instruktori su obično iskusni rendžeri i početna nastava sadrži objašnjenje kako se vezati i kako boraviti u transportnom i borbenom helikopteru za vreme borbene misije. Inače, operativni koncept 101. vazdušno-jurišne divizije predviđa upotrebu nezavisnih borbenih grupa, odnosno kombinovanih rodova vojske, pa jedna tipična borbena grupa sastavljena je od 3 bataljona pešadije, 1 bataljona artiljerije, 1 bataljona helikoptera za transport i 1 jurišnog helikopterskog bataljona. U sastavu takve borbene grupe su još inženjerija, protivionska artiljerija, veza i medicinska služba. Komandant helikopterskih jedinica je povezan sa komandantom borbene grupe, a jedna četa od 15 helikoptera UH-60 može u jednom naletu transportovati kompletnu četu pešadije.
Vojnici američke 101. vazdušno-jurišne divizije u Fort Campbellu upravo na obuci ulaženja u helikoptere Black Hawk. Dakle, ovo je jedna od najpokretljivijih, najmobilnijih jedinica američke kopnene vojske, elita zapravo američkih specijalnih snaga, jedinica koja je bila u Afganistanu, bila je delimično i u Somaliji. I evo ovako počinje radni dan, dakle, novi vojnici obučavaju se u brzom ulaženju i upoznavanju uopšte u prevoženju helikopterom tipa Black Hawk. Jedinica koja u sebi objedinjuje, dakle, helikopterske snage, laku artiljeriju i pre svega dobro obučene jurišne pešadijske trupe. Make sure you don't pull the emergency jettison the windows. All right, you need to show these guys what you're talking about. That's what you don't want to pull, all right? Doors are going to be open, so it shouldn't be a factor. One might pop back and close in flight. All right, if it does, then you have to get out that door. Okay, we land out here in the woods or something, we have to wait for the... Divizija može da se kontinuirano kreće danju i noću u pravim helikopterskim skokovima, pri čemu su jedinice često razdvojene i do 30 km. Helikopter je izabran kao transportno sredstvo koje garantuje potreban nivo kretanja i brzine. Na taj način protivnik je u teškoćama da pogodi koncentraciju snaga vazdušnih ili artiljerijskih, pa i hemijskih i nuklearnih. Ovakva koncepcija divizije pokazala se kao uspešna, posebno u Iraku, gde i pored dubokog prodiranja iza iračkih linija, Iračani nisu nikada uspeli da iskoriste svoju brojčanu i kvalitativnu superiornost u artiljeriji. So that way when I get the engine oil on me. Yeah, I would be in the book, but yeah. There's this camera look on my head. Helikopteri Black Hawk mogu da transportuju i haubicu od 105 mm, što je snažna artiljerijska podrška pešadiji. To znači da je borbeni potencijal 101. vazdušno-jurišne divizije predstavljen u 3 borbene grupe, zapravo borbeni format 3 mini divizije, kompletno autonomne za dugotrajan rat. Dakle, divizija ima jaku artiljeriju od 105 i 155 mm, odnosno 3 bataljona 320. artiljerijskog puka. Haubice od 105 mm prenose se u tovarnom prostoru helikoptera ili okačene ispod, kao i baterija haubica od 155 mm. Brigada avijacije raspolaže sa 300 helikoptera svrstanih u 3 bataljona helikoptera UH-60, jednim bataljonom helikoptera UH-1 i jednim bataljonom CH-47 za transport ljudi i materijala. Kako je Air Assault, zapravo vazdušna mobilnost, to se u obuci pešadijskih jedinica 101. vazdušno-jurišne divizije najveća pažnja poklanja brzom ulaženju u helikoptere i naravno spuštanju iz helikoptera uz pomoć konopca. Sve to nadgledaju iskusni rendžeri. Svaka brigada 101. vazdušno-jurišne divizije u Fort Campbellu je sastavljena od komande i 3 bataljona pešadije. Bataljon pešadije ima komandu, odeljenje minobacača od 81 mm, vod izviđača, 3 pešadijske streljačke čete i jednu četu sa 20-ak automobila Hamera sa protivoklopnim raketama Tau. Svaka streljačka pešadijska četa sa komandom i 3 pešadijska voda broji oko 150 ljudi sa minobacačima od 60 mm, sa 6 raketnih protivoklopnih sistema Dragon, ručnim raketnim bacačima Lau i AT-4, kao i sa mitraljezima M60. Danas 101. vazdušno-jurišnu diviziju čine 3 brigade, divizion artiljerije, komanda, 2 aviobrigade, 101. logistička grupa i nekoliko samostalnih bataljona. Po broju helikoptera, 101. vazdušno-jurišna divizija ima veći broj helikoptera nego neke velike evropske zemlje. Dakle, 101. vazdušno-jurišna divizija je prototip moderne, takozvane 3-kap divizije američkih kopnenih snaga za intervencije širom sveta, ali i za stratešku prevlast na onom delu fronta gde je to potrebno. Vojnici 101. vazdušno-10. divizije su prototip modernih padobransko-jurišnih trupa
za 21. vek. Vojnici su inače opremljeni automatskim puškama M4 sa optikom Macmillan, što je zapravo skraćena verzija čuvene američke puške M16. Svaki vojnik mesečno ima najmanje 2 bojeva gađanja iz ličnog naoružanja. When you zero, you have a 4 centimeter target from 300 meters, which simulates, actually, it's a 25 meter target, but it simulates being at 300 meters. Your right sight, which is the rear windage. All right, fires. If you are zeroed, grab your weapon, keep it up and down range, come to the tower. Fires, secure that 3-round magazine. Lock and load that 3-round magazine. Da biste prisustvovali gađanju vojnika na strelištu u Fort Campbellu 101. vazdušne jurišne divizije, morate da stavite po propisu ovaj šlem, tako zahtevaju ovde oficiri. Inače, ovo je puška M4 američke armije s kojom se gađa individualni program pogađanja koji se zove Zero Going, gde se oko svakog vojnika prilagođava njegovim sposobnostima, ovom malom optičkom nišanu, M4 puška koja nije inače standardna nego se gađa sa M16, a sve to kontroliše glavni instruktor gađanja koji sedi na ovom belom podijumu iza nas i nakon ovakvog gađanja svaki vojnik zapravo zna koje su njegove mogućnosti u streljačkoj borbi. Strelište je inače progresivno smanjeno, dakle nije standardno evropskim merilima, upravo i zbog kalibra i zbog, kažem, ovog specijalnog postupka koji se zove Zero Going u cilju utvrđivanja pojedinačnih streljačkih sposobnosti svakog pripadnika 101. vazdušno-jurišne divizije u Fort Campbell. No, if you're not zero, you're back in the foxhole. Make correct sense to your weapon. You're on the left? No, we're not. All right, fires, get up out of the foxhole, go down range, walk your target. One, two, three, making adjustments until you get it right here. So basically what you're doing is you're adjusting your weapon until you get 3 shots. Until you get 3 shots in the center of the 4 centimeter circle. Dakle, svi vojnici 101. divizije su profesionalci koji potpisuju ugovore. Najkraći je na 2 godine, a najduži na 6 godina. Oko 25% oficira u diviziji su završili West Point akademiju. 101. vazdušno-jurišna divizija iz Fort Campbella ima sopstveni aerodrom. Dakle, aerodrom na koji ne smiju da sleću nikakvi civilni avioni i taj aerodrom je zapravo jedan od uslova njene vazdušne pokretljivosti. Dakle, vojnici direktno iz kasarni, u slučaju uzbune, direktno dolaze ovde, to je nekoliko stotina metara daleko od nastambi gde vojnici borave, ukrcavaju se u velike transportne avione tipa C-17, kao što su ovi iza mene, i idu direktno na bilo koju tačku zemljine kugle, Afganistan, Somalija i po potrebi gde američka vojska interveniše. Naravno, na velike udaljenosti prebacuju se ne samo sa avionima C-17, nego i sa avionima C-5 Galaksija. Da li je let od Fort Campbella do Kandahara u Afganistanu bio zaista udoban? To se nikada neće saznati. Tek 101. je stigla u Afganistan u okviru operacije Anaconda. Komandant general Tommy Franks. Vojnici su se smestili na aerodromu Kandahar, odakle su kretali u pojedinačne operacije u području planina Šah-i Kot u istočnoj afganistanskoj pokrajini Paktija.
Ta pokrajina naime graniči sa Pakistanom i tu su se obično skrivali talibani i pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida, nesmetano krećući se preko granice. Upravo posle proterivanja talibanskih snaga iz područja planina Tora Bora, teroristi Al-Qaide zajedno s talibanima počeli su da se iz Pakistana vraćaju na područje nedaleko od grada Gardeza, gde su od ranije imali pripremljene pećine sa uskladištenim oružjem i hranom. Američki izviđački sistemi mnogo ranije su uočili prikupljanje talibana i Al-Qaide u oblasti grada Gardeza, pa je američka avijacija krenula da bombarduje taj region. Bombarderi B-52 svakodnevno su gađali podzemni kompleks, a 101. opet ide prva. Truck 95, over. Dragon 1-2 Bravo, this is hard on. No, Amerikanci su naleteli na vrlo žestok otpor talibana i pripadnika Al-Qaide i već prvog dana akcije poginuo je jedan američki vojnik. Let's go, Sam. Let's go. Dragon 1-2 Bravo, this is Hard Rock 95. I gotta relay something in my eye. Dva dana posle, Amerikanci su doživjeli najteže gubitke od početka rata u Afganistanu. U akciji koja je bila preduzeta da bi se spasio jedan mornarički komandos, inače zarobljen u prethodnoj operaciji, oboreni američki transportni helikopter Chinook, poginulo je 8, a ranjeno 40 američkih vojnika. U Vašingtonu su odmah otpočele rasprave da li je trebalo prethodno ceo teren pretvoriti iz vazduha u prah i pepeo, pa tek onda poslati 101. vazdušnu jurišnu diviziju, ili je general Tommy Franks pravilno postupio poslavši prvu borbu upravo tu jedinicu. Naime, način na koji su Amerikanci izgubili svoje vojnike u toj operaciji ponavljanje je grešaka iz Somalije 1993. godine. No, general Franks verovatno je imao i argumente što je postupio baš tako, jer je morao da upotrebi svoje najbolje kopnene snage, pošto se na afganistanske saveznike i nije mogao previše osloniti. Naime, lokalni američki saveznici, antitalibanske snage, trebale su prvo da opkole područje predviđeno za napad, pa tek onda da krenu američke jedinice. To se, naravno, nije dogodilo u onoj meri u kojoj su to očekivali Amerikanci i zato su gubici američkih snaga bili neminovni. Od početka američkog ulaska u Afganistan, Amerikanci su nastojali da iskoriste antitalibanske snage kao svoju pešadiju. Naravno, to nije uvek uspevalo. Operacija Anaconda, 101. vazdušno-jurišna divizija, masovno je koristila helikoptere AH-64 Apache, iako je od prvih 7 takvih helikoptera u toj borbi brzo oštećeno 5. Ipak, odmah je stiglo i dodatnih 17 Apacha, i to za samo 36 časova. Anaconda će ostati upamćena upravo po masovnoj upotrebi borbenih helikoptera iz sastava 101. vazdušno-jurišne divizije.
From behind us everything, right? First platoon is coming from anywhere on this side back here. Alright. Fucking, if we see something over there, fucking just get in position, fucking keep an eye on it, and like, we'll call it back to see if we can... Hold your guns down! Drugi bataljon 187. brigade Rakasans 101. vazdušno-jurišne divizije prvi je stupio u direktan borbeni kontakt sa talibanima. No na američko iznenađenje niti Talibana bilo tako mnogo, niti ih je veći broj poginuo, a i njihove podzemne pećine bile su više nego skromne. Za 101. diviziju to je bio kraj operacije Anaconda, povratak u Fort Campbell. Teret borbi u operaciji Anaconda izvela je 187. pešadijska brigada Rakasans, jedinica koja je prva ušla u Japan nakon završetka Drugog svjetskog rata. Prvi su stigli u Saudijsku Arabiju u avgustu 90. godine, a 25. februara 91. izveli su dubok prodor u iračku pozadinu 100 km od Bagdada. Rakasans je svakako najčuvenija jedinica 101. vazdušno-jurišne divizije. Komandant 187. brigade 101. vazdušno-jurišne divizije, pukovnik Lennington, u svom ofisu. Pukovnik se upravo vratio iz Afganistana, gde su njegovi vojnici bili u redovnoj smeni američke vojske u toj zemlji. 1997 to 2000. U pukovnikovom ofisu, dakle, je uvek spreman njegov šlem i njegov borbeni ranac. Sastanak sa sudbinom, to je moto 101. vazdušno-jurišne divizije. Ona je u januaru 1991. prva ušla na prostor Iraka i presekla važnu komunikaciju od Bagdada ka Basri, čime su iračke trupe na jugu bile opkoljene. Bili su prvi i u Afganistanu odmah posle 11. septembra 2001. godine. U Fort Campbellu kažu, ako im se naredi, opet će ići prvi.
u leto 1993. godine. 14 većih bandi i njihovih frakcija vode u toj zemlji krvavi građanski rat. Ujedinjene nacije odlučuju da stanovništvu Somalije pomognu hitnim isporukama hrane, ali istovremeno u tu zemlju upućuju i mirovne snage plave šlemove koji treba da uspostave prekid vatre. ...26. augusta 1993. na aerodrom u Mogadišu stiže prvih 400 pripadnika američkih specijalnih snaga, pripadnici Delta jedinice i američki rendžeri. Oni uspostavljaju svoju bazu južno od aerodroma u Mogadišu. Istovremeno CIA užurbano osmatra prostor oko grada, gde se 2 dana kasnije iskrcavaju prve američke ekspedicione jedinice marinaca. U okviru operacije Povratiti nadu, dakle mirovne operacije Ujedinjenih nacija, u Somaliju stižu i trupe iz Pakistana, Italije, Nemačke i inženjerijske jedinice iz Japana. Američke helikopterske snage počinju sa patroliranjem iznad glavnog grada Somalije. No, Mogadiš je samo prividno pod kontrolom međunarodnih mirovnih snaga kojima komanduje američki general Antonio Zini. Naime, CIA je još od 5. juna iste godine imala prva saznanja da snage somalijskog diktatora generala Mohameda Aidida pripremaju velike nerede koristeći upravo isporuke hrane izgladnjenom stanovništvu. General Aidid nastoji da prisustvo snaga Ujedinjenih nacija iskoristi za nametanje svog autoriteta svim frakcijama i bandama u Mogadišu, ali i na severu Somalije. S druge strane, Amerikanci su svesni i opažaju kako se humanitarna pomoć krade i kako zapravo Aidid koristi pošiljke hrane za lokalne obračune sa političkom konkurencijom. 1. oktobra 1993. godine CIA dobija operativni podatak da je general Aidid u bliskim vezama i kontaktima sa saudijskim disidentom Osamom Bin Ladenom. Osama Bin Laden od tada počinje da figurira kao ideološki i teroristički sponzor generala Aidida i gospodar situacije na rogu Afrike. Aidido se obraća narodu na nekoliko skupova u Mogadišu, pretendujući da se nametne kao jedini i isključivi lider Somalije. Situacija je vrlo eksplozivna, psi rata, gospodari zločina u Somaliji vrše svakodnevne atake na civilno stanovništvo. Amerikanci su se našli između dve vatre. Aididini banditi ruše 2 američka helikoptera i zarobljavaju 2 pilota. Jednog poluranjenog vuku prašnjim ulicama Mogadiša, a drugog zarobljenog i preživelog muče i ubrzo ubijaju. Somalijci slave, a svet je zgrožen. Američka javnost traži hitnu osvetu. CIA dobija podatak da će 3. oktobra u jednoj zgradi u centru grada, u blizini hotela Olimpik, general Aidid imati sastanak sa svojim pomoćnicima. Američka vojska priprema akciju njegovog hapšenja. I 3. oktobra 17 helikoptera kreće u operaciju hvatanja generala Aidida. Pripadnika jedinice Delta i američkih rendžera trebalo je za 19 minuta da uhapsi somalijskog gospodara rata i da završi operaciju pre prvog mraka.
Međutim, komandosi Delte i Rangeri upali su u unapred pripremljenu zamku. Naime, cilj je bio podvaljen podatak da će Aidido biti u toj zgradi, tako da su se i Rangeri i pripadnici Delte našli blokirani. Iz obližnje američke baze poleću novi helikopteri u pomoć blokiranim Rangerima. Rezultat akcije 18 poginulih i više od 80 ranjenih američkih vojnika. Osama Bin Laden je odneo svoju prvu pobedu u terorističkom ratu protiv Amerike. ...7. avgusta 1998. godine u terorističkim napadima na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji poginulo je 258 ljudi. Washington je optužio Osamu Bin Ladena. Ovo je tradicionalno selo afganistanskih Tadžika, dakle severni deo Afganistana gde žive pretežno Tadžici. Inače, ova pustinja što se čuje potiče od artiljerijske kanonade i izmene vatre između Talibana i snaga Severne alijanse. U Afganistanu svaki pripadnik američkih specijalnih snaga nosio je oružje po svom ličnom izboru, što je inače standard pri regrutovanju u prave borbene operacije. Ali Afganistan je po svemu sudeći bio tek mala vežba za Irak. U Afganistanu su se operacije svodile na pretragu terena, antisnajpersku vatru, čišćenje prostora za koji se pretpostavlja da ga koriste teroristi Al-Kaide i Talibani i na manje sporadične zasede do nivoa čete ili čak i voda. Naravno, uvežbavala se i dobra kamufliranost vojnika na terenu. Po prvi put je nova maskirna šema američkih marinaca i specijalnih jedinica isprobana u pravim ratnim uslovima. Sukob američkih komandosa sa teroristima u Afganistanu mogao bi da se svede na rat niskog intenziteta. Irak, to je već nešto sasvim drugo. Za američke komandose, posebno za komandose ratne mornarice, vredi pravilo: nikada ne ostavljaju ranjenog druga u borbi i nikada ne mogu da budu zarobljeni, barem ne živi. To je tako kada iza tih jedinica stoji najmoćnija, ekonomski najsnažnija zemlja sveta i najsofisticiranija ratna oprema koja danas postoji. Firehawk, this is Predator standing by for extraction. I mark, you identify, over. Helikopteri su bili i ostaju osnovno sredstvo njihove vazdušne pokretljivosti. Oni ih dovode i odvode sa mesta akcije.
gradu Pskovu, na oko 60 km od Baltičke obale, nalazi se glavni garnizon 76. gardijske vazdušno-desantne divizije Ruske armije. Ovo je jedna od prvih jedinica koja je u ruskoj vojsci prešla na profesionalni sastav, dakle svi pripadnici ove divizije su profesionalci, vojnici po ugovoru ili oficiri i podoficiri. 1/3 ove divizije trenutno se nalazi u Čečeni, 1/3 je na odmoru, a 1/3 upravo završava kurs dodatne obuke za odlazak u Čečeniju. Ova divizija je proslavila slavu ruskog oružja, učestvovala je u ratu u Afganistanu, inače se smatra od vazdušno-desantnih jedinica Ruske armije najelitnijom borbenom jedinicom. Dakle, Pskov i garnizon 76. vazdušno-desantne divizije, gardijske divizije, vazdušno-desantnih snaga Ruske armije. Nekada je Sovjetski savez imao 8 vazdušno-desantnih divizija, od kojih je svaka imala oko 7.500 do 8.500 vojnika. 44. divizija u Jonavi na Baltiku, 103. u Vitebsku, Belorusija, 102. divizija u Kišinjevu i Odesi, 76. divizija u Pskovu, 106. divizija u Moskvi i Tuli, 104. divizija u Kirovabadu, 105. divizija u Ferganu, u Turkestanu i 6. divizija u Belogorsku na Dalekom istoku. A onda je došao raspad Sovjetskog saveza i od svih tih vazdušno-desantnih snaga najelitnija danas je 76. vazdušno-desantna divizija u gradu Pskovu. Gardijska vazdušno-desantna divizija osnovana je 1. septembra 1939. godine. Tokom Drugog svjetskog rata ona se borila na frontu zajedno sa ostalim jedinicama Severnog Kavkaskog vojnog okruga, posebno u operacijama zaštite prilazu u Sevastopolju, gde je ratovala sa najelitnijim nemačkim snagama. U prvobitni sastav divizije ušli su delovi 157. streljačke divizije, zatim 221. crnomorskog pešadijskog puka, kao i delovi tamanske streljačke divizije i neke druge manje prištapske jedinice. U svim tim borbama divizija je koristila iskustva sa manevara pre početka Drugog svjetskog rata, kada su njeni pripadnici učestvovali na jednoj vežbi gde je bačeno više od 10.000 sovjetskih padobranaca, a oni su skakali sa krila tadašnjih transportnih aviona. Krajem 1942. i početkom 1943. divizija učestvuje u odbrani Stalingrada, a kraj Drugog svjetskog rata zatiče na teritoriji današnje Nemačke. Više od 12.000 pripadnika divizije dobilo je ordene i medalje, a od njih 50 je proglašeno za heroja Sovjetskog saveza. 1947. godine divizija je predislocirana u grad Pskov i od tada je to njezin matični garnizon. Ko su zapravo vojnici koji moraju da budu sposobni da iskaču sa velikih visina sa tovarom od 40 kg borbene opreme, moraju da sklope i rasklope svoj kalašnjikov AKS-74 za 13 sekundi, moraju da se snalaze u preživljavanju divljini bez hrane i moraju da pucaju iz svih vrsta domaćeg i stranog naoružanja. Režim njihove obuke naravno prilično je surov, ali u odnosima vojnika i oficira kolegijalnost i solidarnost na prvom su mestu. Kod ruskih padobranaca pri pakovanju padobrana nema činova, svi to rade i oficiri i vojnici. U avionu zauzimaju mesta ne u zavisnosti od činova, već po telesnoj težini. Uzajamnost je specifičnost padobranaca, odnos koji se temelji na uzajamnoj brizi, poverenju, razumevanju i profesionalnom odnosu prema poslu. 76. padobranska divizija ima u formacijskom sastavu 3 vazdušno-desantna puka, puk artiljerije, 1 bataljon protivavionske odbrane, po 1 bataljon inženjerije, veze, logistike, medicinske službe, te po 1 četu ABH odbrane, izviđača i pomoćne službe. Od ukupno 9.000 pripadnika jedinice, tu je nekih 800 oficira i podoficira. Inače, komandu divizije čini 77 oficira i podoficira, te 122 vojnika.
Ovo je obaveštajni vod, dakle, odnosno obaveštajno odeljenje 76. gardijske vazdušno-desantne divizije Ruske armije. Dakle, ovo su vojnici, izviđači, obaveštajci, to su sve vojnici po ugovoru. Komandant divizije nam je rekao da zarađuju negde oko $100 mesečno sa tendencijom da se ta plata poveća. Dakle, 76. gardijska vazdušno-desantna divizija ovde u gradu Pskovu potpuno je profesionalna. Ona inače broji oko 9000 vojnika, smatra se od vazdušno-desantnih snaga jednom od brojnijih jedinica Ruske armije i ovo su vojnici koji su već prošli, dakle, i čečensko ratište, a stariji oficiri bili su u ratu i u Afganistanu. Dakle, izviđači, obaveštajci 76. gardijske vazdušno-desantne divizije ili kako je ovde zovu Pskovske divizije, jer grad Pskov koji ima oko 250.000 stanovnika živi sa svojom divizijom i zato se ona zove i Pskovska vazdušno-desantna divizija. Ovo su vojnici po ugovoru, znači vojnici 76. padobranske divizije Ruske armije koji su potpisali dvogodišnji, trogodišnji ili petogodišnji ugovor. Oni ovde stanuju, dakle ovaj deo kasarne je prilagođen upravo tim vojnicima za njihov život, dakle to im je besplatan stan ovde i oni su prvi profesionalci u Ruskoj armiji. Kompletna, dakle, 76. padobranska divizija uz 201. motostreljačku diviziju koja je na granici Tadžikistana i Afganistana. To su dve prve profesionalne divizije Ruske armije. I ovako izgleda, dakle, 4-krevetna soba gde žive i spavaju vojnici po ugovoru. Ovo je crkva Aleksandra Nevskog, inače u okviru garnizona 76. gardijske vazdušno-desantne divizije. I ova crkva je zapravo zaštitnik ovog garnizona. Каждый четверг в нашем святом храме Александра Невского служится молебен о мире в Сербии с акафистом святому Александру Невскому. Каждый четверг на каждой неделе. И в этом... За српский народ. За сербский народ. 502 живет, разрешаю. Vazdušno-desantni puk ove divizije broji 164 oficira i podoficira i 1401 vojnik, oko 102 vozila GAZ-69 i 115 GAZ-66 te više desetina oklopnih automobila BMD i BRDM. Komanda ovog puka ima 28 oficira i 41 podoficir, raspolaže sa 14 vozila GAZ-69. Puk je formacijski sastavljen od 3 vazdušno-desantna bataljona. Svaki bataljon broji 29 oficira i podoficira te 306 vojnika koji su opremljeni sa 14 vozila BMD, 17 GAZ-69 i 7 GAZ-66. Komandu vazdušno-desantnog bataljona čini 5 oficira i 5 podoficira. Bataljon je sastavljen od 3 vazdušno-desantne čete. I vazdušno-desantni puk i vazdušno-desantni bataljon imaju u svom sastavu raketne sisteme za protivvazdušnu odbranu, kao i raketne sisteme za protivoklopnu borbu. Svi pripadnici 76. divizije naoružani su najmodernijim ruskim naoružanjem, od automatske puške AKS-74 do raketa i oklopnih borbenih vozila. Divizija se prevozi avionima i desantira duboko u protivničku pozadinu. Krajnji domet desantiranja oko 1900 km pod uslovom da se koriste ukupni kapaciteti ruske vojne transportne avijacije. Sa avionima Aeroflota, naravno, taj se domet dosta povećava.
U borbama u Čečeniji od 1994. do 1995. godine poginulo je 120 vojnika, podoficira i oficira 76. divizije. Za hrabrost njih 10 su odlikovani zvanjem Heroja Ruske federacije. Vojnici po ugovoru mogu da postanu svi ruski državljani od 18. do 40. godine života i naravno oni koji prođu vrlo ozbiljne psihološke i fizičke testove. Potrebna je najmanje završena srednja škola, ali ipak i od onih koji prođu sve testove i potpišu prvi ugovor, najmanje 10% nakon pola godine ode iz ove divizije jer ne uspeju da zadovolje vrlo oštre kriterije. Tokom obuke pripadnici 76. padobranske divizije vrlo često vežbaju i sa drugim jedinicama ruskih oružanih snaga, tako da su stalni učesnici na svim združenim manevrima. Da bi svi vojnici divizije godišnje obavili od 6 do 8 skokova iz aviona, oni moraju da budu spremni da od znaka uzbune za 45 minuta budu ukrcani u te avione. Inače, za obuku se koriste avioni An-2, a za prevoz u rejone desantiranja obično Iljušin 76 ili avioni An-12. Iz aviona se desantiraju i borbena vozila, dakle i laki izviđački automobili i transporteri sa specijalnim padobranima i posebnim piroraketama. Fizičkoj obuci posvećuje se posebna pažnja, dakle tu su prisutne sve borilačke veštine i to se svakodnevno porigrava na poligonima jedinice. Kasarna u gradu Pskovu opremljena je i bankomatima i automatskim telefonima, tako da zaista standard pripadnika 76. padobranske divizije jeste nešto što je najbolje u celoj ruskoj armiji. Delovi 76. padobranske divizije učestvovali su u mirovnim misijama na Kosovu i nešto ranije u Bosni. Dakle, tu su sticana prva iskustva u toj vrsti operacija i oficiri u gradu Pskovu kažu da im je to dosta koristilo kasnije na obuci. U tim mirovnim misijama oni nisu desantirali teža borbena vozila, ali što se tiče pešadijske obuke, ona je bila vrlo intenzivna. Smatra se da cela 76. vazdušno-desantna gardijska divizija može da iskoči iz aviona zajedno sa oklopnim vozilima na specijalnim padobranima za samo 22 minute. Oko 9000 padobranaca i oko 200 borbenih vozila na zemlji je i počinje da se bori za manje od 30 minuta.
Japanski rendžeri, verovatno najelitnija jedinica japanske kopnene vojske. Rendžeri kao naslednici nekadašnjih samuraja. Svaki bataljon japanskih rendžera sastoji se od 3 borbene čete i komandne čete. Četa rendžera je sastavljena od 3 streljačka voda, a u svakom je po 45 vojnika, oficira i podoficira. Streljački vod čine 3 streljačka skvadrona od po 3 tima. Od 3 bataljona u okviru puka rendžera, jedan bataljon je 30 dana u stalnoj borbenoj gotovosti za raspoređivanje na bilo kojoj tački japanske teritorije ili za eventualnu upotrebu u mirovnim misijama širom sveta. Rendžeri su predviđeni za borbu na bilo kojem tipu terena i u bilo kojim vremenskim i klimatskim uslovima za infiltraciju i desantiranje kopnom, morem i vazduhom. Jedinice japanskih rendžera su po svojim karakteristikama laka pešadija, odnosno komandosi za napade na protivničke komandne i komunikacione pozicije i centre. Kakva je njihova obuka, da li je i najteža u japanskoj vojsci, kaže nam i priča njihov komandant, a naš domaćin pukovnik Yamaguchi Yoichiro. Da, obuka rendžera je najteža i sastoji se od osnovne obuke i obuke višeg stepena. Za rendžera je najvažnija ova obuka višeg stepena. Bazična vojna obuka japanskih rendžera je koncentrisana na upotrebu ličnog naoružanja i pešadijsku taktiku po najvišim standardima. Škola za rendžere, odnosno kurs njihove obuke, traje od 6 do 9 meseci i oko 70% kandidata uspeva da ju i završi. Kasnije u bataljonima sledi nova obuka u trajanju od 165 dana, a pre svega u kopnenoj navigaciji, patroliranju, borbama prsa u prsa, preživljavanju u prirodi, alpinizmu i rukovanju oružjem i eksplozivima. Novi kurs je vrlo intenzivan, 18 sati rada i obuke svakog dana. Testovi fizičke sposobnosti sadrže marš od 8 km za 40 minuta i marš od 12 km sa oružjem i opremom za 60 minuta. No svakako najteži je marš od 120 km za 3 dana bez spavanja i bez ishrane. Na kraju tog marša vojnicima se iz helikoptera u niskom letu bacaju žive kokoške u kutijama koje oni moraju da love i da ih onda spremaju za ishranu. Dakle, to je prvi obrok posle 3 dana marša, 120 km sa 60 kg opreme na leđima, bez spavanja i bez, dakle, hrane. Prvi put jedu posle ta 3 dana. Rendžeri zapravo imaju i najtežu obuku u japanskoj kopnenoj vojsci, 336 dana godišnje. Svaki bataljon rendžerskog puka 2 puta godišnje ima velike vežbe u koje su naravno uključeni i dugotrajni marševi, a posebno noćni. U takvim uslovima i koncentracija vojnika često opada.
pa je i pomoć starešine neophodna. Da li je to i škola za nove lidere Rangera? Šta o tome misli pukovnik Yamaguchi Yoichiro? Naravno, ovo nije obuka koja podrazumeva sticanje nekih opštih znanja, jer budući rangeri treba da se sami snađu i steknu iskustva. U stvari mislim da je to u osnovi obuka koja treba da proizvede lidere rangerskih jedinica za budućnost. Neki kandidati za jedinicu rangera ipak ne uspeju da završe obuku i naravno to je kraj njihovog sna o jedinici koja predstavlja elitu japanske kopnene vojske. Završni deo njihove obuke, dakle obuke japanskih rangera, jeste simulacija borbe u urbanim uslovima. Pre svega proigravanje scenarija antiterorističkih operacija i to je ono što danas kopnena vojska Japana, pre svega rangerske jedinice, stalno stavljaju kao naglasak u obuci. Dakle, rangeri kao jedinica koja je spremna da se prva suprotstavi nekom terorističkom napadu u japanskim gradovima, ali i rangeri kao strateška izvidnica specijalnih padobranskih trupa i kao udarna pesnica uopšte japanske kopnene vojske. Od svih kandidata u jednoj generaciji samo 15% uspešno završi obuku i bude primljeno u jedinice japanskih rangera. Dakle, nakon svih marševa, obuke na terenu, preživljavanja, oni dolaze u matičnu bazu gde na svečanosti dobijaju značku, odnosno bedž i diplomu rangera. Od tog trenutka oni su elita elite japanske kopnene vojske. To je velika svečanost u njihovoj jedinici.
Dakle, školovanje pripadnika japanskih rendžera podeljeno je na 3 faze. U prvoj fazi, 388 sati učenja, obnavlja se teoretsko i praktično znanje iz topografije, subverzivnog delovanja, padobranske tehnike i borbe u gradskim uslovima, te razlikovanja raznih vrsta oružja. Druga etapa, a to je 309 sati učenja, sadrži planinarski kurs, a treća etapa, 376 sati učenja, upoznavanje s borbenim delovanjem u uslovima modernog rata, specijalno u protivgerilskim uslovima. Proučavanje obaveštajnih podataka posebno je intenzivno, jer su oni i temelj svih operacija jedinice japanskih rendžera, a to je i naglašeno i u osnovnim operativnim planovima ove borbene jedinice. Da bi njeni pripadnici, recimo, upali u neku prostoriju i za 7 sekundi onesposobili protivnike, što je njihov normativ postignut na treninzima, informacije koje im dostavljaju razne obaveštene službe moraju biti tačne i pravovremene. Inače, operativni odredi grupe sastoje se od tipične patrole od 4 čoveka do grupa od po 2, 8, 14 ili 16 ljudi. Postoji 3 tipa udarnih grupa, A, B i C. Udarna grupa tipa A sastoji se od 2 oficira i 12 podoficira određene specijalnosti, 3 za borbeno delovanje i obaveštenu službu, 2 za minerske poslove, 2 stručnjaka za japansko i strano oružje, 1 za logistiku, 2 za radiovezu, te 2 stručnjaka za medicinsku pomoć. Naravno, rendžeri izvode svoje vežbe u svim vremenskim uslovima, pa tako i na severu Japana, gde su snegovi vrlo česti. Njihova mobilnost je jedna od njihovih glavnih karakteristika, tako da se jedinica rendžera uvek nalazi u povišenom stepenu borbene gotovosti. U sistemu obuke borba od prsa u prsa često se koriste i tradicionalne japanske stare borilačke veštine. Ali ipak osnov svega je dobra fizička pripremljenost, dakle stalni padobranski skokovi, marševi, treninzi i naravno sportske dvorane. Celokupna obuka japanskih rendžera izvodi se u planinama, džunglama i močvarama, ali i u velikim urbanim središtima u svim klimatskim uslovima. Posebna pažnja poklanja se učenju stranih jezika, koje je tako intenzivno i profesionalno da većina u vrlo kratkom roku dobro nauči 1 ili čak 2 strana jezika. Obuka se inače završava nekom vrstom ideološke indoktrinacije da bi svi pripadnici jedinice japanskih rendžera bili spremni da izvrše svaku naredbu, odnosno svaki zadatak. Individualno, kada je u pitanju fizički test, svaki japanski rendžer mora biti u stanju da 5 dana u nedelji svaki dan pretrči 1800 metara za 8 minuta, dok je to za druge jedinice japanske kopnene vojske 2 puta nedeljno. Inače, japanski rendžeri su i najbolji specijalci japanske kopnene vojske u rukovanju hladnim oružjem. No, i kao specijalci i visoki individualci, oni su na manevrima često pridodati i drugim jedinicama kopnene armije Japana, dakle, sadejstvuju sa oklopnim snagama i helikopterskim trupama. Japanski generali kažu da su shvatili da mnoge svetske armije ostvaruju uspehe u kriznim situacijama upravo upotrebom specijalnih jedinica tipa Ranger. Ako raspolažete takim snagama, onda dolazite u iskušenje da ih i upotrebite. Vrlo je dobro raspolagati takim snagama sve dok se one pravilno koriste, ali postoji
tendencija da se one smatraju svemoćnim trupovima, sposobnim da obave svaki posao, a to može ponekad da izazove i velike teškoće i još veće razočarenje, rekli su nam naši domaćini u jedinici japanskih rendžera. Prva padobranska brigada japanske kopnene vojske, jer u Japanu padobranci su deo kopnenih snaga u bazi Narashino, ima u svom sastavu 3 pešadijska bataljona, zatim četu veze i četu inženjerije. Ukupno brojno stanje je oko 1500 ljudi. To su elitni vojnici japanskih kopnenih snaga koji u svom sastavu imaju helikoptere ovakvog tipa, to je američki helikopter tipa Cobra, zatim imaju helikoptere tipa Apache, dakle sve jurišni helikopteri, i za transport padobranaca koriste helikoptere tipa Chinook i mlazne transportne avione japanske proizvodnje. Dakle, najbolje ono sve što ima japanska kopnena vojska, to je ta brigada padobranaca iz baze Narashino, gde vojnici se pripremaju da uskoro idu u mirovnu operaciju u Irak. Padobranska obuka obuhvata konvencionalne skokove, skokove sa visokim iskakanjem i niskim otvaranjem padobrana i skokove sa visokim iskakanjem i visokim otvaranjem padobrana, što zapravo omogućava prikriven prelet preko protivničkih snaga do dubine neprijatelja od najmanje 50 km. Oficiri i podoficiri ove jedinice japanskih padobranaca imaju 50% veću platu i padobranski dodatak, naravno u odnosu na druge oficire i podoficire u kopnenim trupama. Uz to, pripadnici ove padobranske brigade imaju pravo i na penziju nešto ranije, pošto je njihova godina zapravo normirana 6 meseci beneficiranog radnog staža. Tokom godine svi kandidati se proveravaju do granica izdržljivosti kako bi ispoljili sve svoje sposobnosti. Proces obuke je sadržajan, detaljan i usmeren na razvijanje samopouzdanja kod svakog budućeg pripadnika jedinice prve brigade, dakle padobranskih trupa Japana. Inače, nastavna godina prve padobranske brigade iznosi prosječno 230 dana, naravno kada se odbiju godišnji odmori, vikendi, praznici ili drugi odmori. Statistički gledano, prva padobranska brigada japanske kopnene vojske protrči oko 3 miliona milja samo kroz fizički trening, izvede više od 25.000 pojedinačnih padobranskih skokova, obavi 100 do 125 taktičkih padobranskih desanata, ispali godišnje oko 2 miliona metaka mitraljevske municije, kao i skoro 100.000 komada mina i granata za minobacače i topove. Svake godine ova brigada na svojim poligonima obavi više vežbi sa bojevom municijom i kombinovanim naoružanjem na nivou bataljona. U toku tih manevara padobranci se bore na nekoliko kilometara velikom simuliranom bojištu, pucaju bojevom municijom iz automatskih pušaka i mitraljeza, a sve su vreme u najvećoj blizini artiljerijsko-minobacačke vatre te bombi i raketa bačenih i lansiranih iz aviona.
Prva padobranska brigada japanske kopnene vojske je uvežbana da se spusti na bilo koju tačku u svetu i da odmah krene u borbu. Naravno, doktrina japanskih samoodbrambenih snaga nije toliko ofanzivna, ali svejedno, ova jedinica je možda i ono najbolje što Japanci posjeduju za mirovne operacije u svetu uz japanske rendžere. Svi pripadnici padobranske brigade kvalifikovani su padobranci. Celokupno naoružanje i oprema, minobacači, topovi, haubice, laki kamioni, protivoklopna sredstva, municija, sve se to padobrana može spustiti u bilo koju borbenu zonu. Da bi izveli svoje zadatke, delovi prve padobranske brigade stalno su u stanju pune bojeve gotovosti i spremni da krenu odmah posle uzbune. Po principu zamene, jedna padobranska pešadijska četa sa elementima podrške i vod protivničke artiljerije uvek su u stanju dežurstva. To je četa početne pripravnosti i bila bi prvi element brigade za utovar u avione. Ona i počinje prva sa desentiranjem ako to zatreba. Ta je četa u stvari i osnovno jezgro pešadijskom bataljonu, kojeg čine 3 pešadijske čete, četa za borbenu podršku te štabna četa. Kada su bataljoni prve padobranske brigade u borbenoj gotovosti, odnosno pripravnosti, onda ih zovu bataljonima brigadne pripravnosti i pojačani su sa po jednom inženjerijskom četom, artiljerijskim vodom i vodom helikoptera, kao i vodom vojne policije, odeljenjem vojne obavještajne službe, te elementima sanitetske opskrbe, kao i ljudima za održavanje. Inače, desant, dakle padobranski desant, vrši se iz aviona tipa C-141 Starlifter američke proizvodnje, ali brigada ima na raspolaganju i avione C-130 Hercules. Dakle, to su avioni američke proizvodnje sa nekim japanskim modifikacijama. Pripremanje i pakovanje padobrana kod svih padobranaca u svetu, pa tako i kod japanskih, je možda i najvažniji deo posla i pripreme za borbenu akciju. Pakovanju padobrana, kako individualnih za ljudske skokove, tako i teretnih, dakle pridaje se velika pažnja i to i starešine posebno kontrolišu, tako da je to uvek najprecizniji deo borbene operacije. Padobranska skakaonica u bazi Narasino, dakle, razlikuje se od, recimo, padobranske skakaonice kakvu imaju naši padobranci u Nišu, ali u svakom slučaju princip je svugde isti. Razlikuje se samo po visini skakaonice. Žute trake oko šlema i na delovima padobranske opreme znači da ovi vojnici idu na svoj prvi padobranski skok, a dežurni starešina sa ovim belim šlemom je zadužen da sve to pravilno i iskontroliše. Po prizemljenju skokovi su bili uspešni, starešina svakog vojnika individualno ocenjuje. Dakle, upisuju se ocene, daju se sugestije, a posle toga sledi uobičajeni padobranski marš.
Sljedećeg dana naravno novi desant, novi skokovi, jer treba se uklopiti u nastavnu godinu od prosječno 230 dana. Vojnici iskaču uz pomoć klasičnih padobrana, ali i koriste padobrane tipa krilo. Prva padobranska brigada japanske kopnene vojske iz baze Narashino, dakle, desantira i svoju težu tehniku vozila, sve uz pomoć padobrana, ide zajedno sa vojnicima. Vežba dobija na intenzitetu, a novi padobranci iz prve brigade iz baze Narashino pakuju opremu uz savjete svog komandira, spremaju se da uđu helikoptere i avione i izvrše drugi padobranski desant kao pojačanje svojim prethodnicima koji su već na terenu i učestvuju u manevru. Ova grupa padobranaca mora da iskoči na akvatoriju i da onda ovlada pomorskim grebenom desantne prostorije i pruži podršku ostalim jedinicama sa morske strane. Dakle, padobranci padaju u more, brzo se lišavaju svojih padobrana. Njihovo oružje je u posebnim vakumiranim vrećama i nastavljaju da se bore kao mornarička pešadija. Dakle, ovo je uloga mornaričke pešadije prve padobranske brigade iz baze Narashino. Hercules i Starlifter izbacuju nove talase padobranaca. I treći udarni talas padobranaca sprema se za akciju, posle popijenog pića, osvježavajućeg, lagani marš i tek posle onda ukrcavanje u avione i padobranski desant. Pre toga detaljna provera kompletne opreme, instrukcije njihovih komandira i komandanata, pažljivo podešavanje opreme, jer od toga zavisi život padobranca, i koncentracija na ono što sledi, a to je skok. Dnevni ritam života u prvoj padobranskoj brigadi započinje postrojavanjem u 6:30 ujutru. Doručak je između 8 i 9, ručak u 11:30, a večera u 17 sati. Učenje i obuka su do 23 sata. Posle toga je spavanje. Od japanskih padobranaca se očekuje da marširaju duže i brže od ostalih vojnika, da se bore oštrije i da budu do kraja lojalni oficirima. Predaja ne pripada u kategorije o kojima oni mogu da odlučuju. Moraju da nastave borbu i kad su svi oko njih mrtvi ili ranjeni, makar preostao samo jedan padobranac. Geslo prve padobranske brigade iz baze Narashino jeste: nema predaje, moramo protivniku pružiti priliku da položi svoje živote za našu zemlju, za Japan.
Između ostalog, neki delovi ove jedinice danas treniraju borbu protiv terorizma, a nekada su bili najelitnija vazdušno-desantna divizija Sovjetskog saveza, čuvena 103. gardijska padobranska iz Vitebska u Belorusiji. Sa njima sam nekoliko puta bio u Afganistanu. Od njih je svojevremeno odrhtala cela zapadna Evropa. Oni su prvi zauzeli aerodrom u Pragu prilikom intervencije trupa Varšavskog ugovora u Čehoslovačkoj 1968. Godinu dana pre bili su u stanju strateške pripravnosti prvog stepena za vreme rata između Izraela i Arapa 1967. da bi opet bili u transportnim avionima upaljenih motora prilikom četvrtog arapsko-izraelskog rata 1973. godine, no nisu poleteli na Bliski istok. Danas Sovjetskog saveza nema i 103. gardijsko vazdušno-desantna divizija svedena je na 103. gardijsku vazdušno-desantnu brigadu oružanih snaga Belorusije. Na ovim vežbama jedna njihova četa uvežbavala je borbu protiv ubačenih terorista. No, gledajući ukupno, skoro da je sve ostalo isto, osim naravno modernijeg oružja, opreme i kompjutera. Oznake jedinice, znamenja, zastave i uopšte imidž nisu dirani u smislu naknadnog prepravljanja istorije. Čak su zadržali i plave berete kao simbol vazdušno-desantnih snaga Sovjetskog saveza. Pripadnici 103. gardijske vazdušno-desantne brigade, dakle moji su stari poznanici iz rata u Afganistanu, sa njima sam leteo helikopterima Mi-17 i Mi-24, sa kabulskog aerodroma put Džalabada, Kandahara i Herata. Profesionalno gledano, dobro su se tukli u planinama Hindukuša da bi njih četvorica dobili i orden heroja Sovjetskog saveza. Kada su se u to zimsko jutro 24. decembra 1979. godine pojavili iskočiši iz svojih transportnih mlaznih aviona Il-76 za Afganistance, je to bio fascinantan prizor. Otpor na kabulskom aerodromu bio je, kao i u samom gradu, slomljen za samo nekoliko sati. Kompletna 103. vazdušno-desantna divizija Sovjetskog saveza iskočila je zajedno sa svojim oklopnim vozilima na specijalnim padobranima za samo 22 minute. Oko 8400 padobranaca i preko 200 borbenih vozila na zemlji i počinje da se bore za manje od 30 minuta. Kasarne i poligoni današnje 103. vazdušno-desantne brigade oružanih snaga Belorusije u blizini su grada Vitebska. Tu je nastavni centar Losvido sa polusrušenim kućama gde se vrši obuka u borbi protiv terorista i na oko 5 km od grada aerodrom Severni, sa kojeg poleću helikopteri Mi-8 izbacujući padobranci sa visine od 800 metara. Skaču u grupama od 12 do 14 vojnika na tačno određen cilj sa pravom na grešku od najviše 2 metra. Pre toga svaki padobranac prođe obuku od 120 sati teoretske nastave. Jednom nedeljno 2 sata skače s padobranskog tornja, visoko kao zgrada od 7 spratova, i 3 meseca uči kako se pakuju padobrani. Uz to ide naravno i fizička obuka, diverzantska obuka i rukovanje raznim vrstama oružja. Da bi dobio značku padobranca, svaki pripadnik 103. brigade mora da ima najmanje 6 skokova iz aviona ili helikoptera. U sastavu 103. gardijske padobranske brigade danas u Belorusiji su i rajdovici i visotnici. Ova elita padobranskih jedinica današnje beloruske armije bila je i ostala integrisana u jedinice za dubinsko izviđanje, komandose, vojnu policiju i obaveštenu službu. A rajdovici i visotnici se posebno ističu svojom obukom. Prvi su slični američkim rendžerima, a Belorusi imaju trenutno 6 bataljona rajdovika. Zovu se bataljoni osobovo naznačenija, dok se svaki sastoji od 3 ili 4 čete te vazdušno-transportnih pomoćnih jedinica. Inače, čete rajdovika broje od 40 do 50 ljudi naoružanih minobacačima i automatskim pešadijskim oružjem. Što se tiče visotnika, oni su formacijski slični specijalnim američkim grupama i predviđeni su za ubacivanje u duboku protivničku pozornju. Njihova obuka najteža je u današnjim beloruskim oružanim snagama i sve do nedavno imali su vrlo veliki broj sati ideološke nastave. Ni visotnici, ni rajdovici ne predviđaju da bi u ratu mogli da budu zarobljeni. Za regrute koji čine veći deo vojničkog sastava 103. gardijske padobranske brigade, proces selekcije počinje mnogo pre nego što dođu na odsluženje vojnog roka. Posle dolaska potencijalni kandidati prolaze kratak, intenzivan kurs i oni koji budu najbolji šalju se u bataljon za obuku na mnogo oštrije vežbe da bi postali seržanti, mlađi vojnici. U centrima za obuku škole se mnogo više seržanata nego što je slobodnih mesta, a oni koji nisu postavljeni služe kao obični vojnici i na taj način se obezbeđuje veliki broj rezervnih komandira grupa.
Pripadnici brigade bukvalno rizikuju život za vreme realnih vežbi. Rutinski se koriste pravi smrtonosni otrovi, eksplozivi i bojeva municija. Obuka obuhvata tehnike ubacivanja, izviđanja i otkrivanja ciljeva, proučavanje jezika i običaja zemlje za koju je jedinica ranga bataljona namenjena, preživljavanje, diverzije, blisku borbu, padobransku obuku, skijanje, veranje i uopšte rigoroznu fizičku obuku. Padobranska obuka obuhvata konvencionalne skokove, skokove sa visokim iskakanjem i niskim otvaranjem i skokove sa visokim iskakanjem i visokim otvaranjem padobrana, što omogućava prikriven prelet preko protivničkih snaga do dubine od najmanje 50 km. Oficiri i podoficiri imaju 50% veću platu i padobranski dodatak. Uz to, pripadnici 103. padobranske brigade iz Vitebska se penzionišu ranije, pošto imaju 6 mjeseci beneficiranog staža za 1 godinu. Tokom obuke svi kandidati se proveravaju do granica izdržljivosti kako bi ispoljili sve svoje sposobnosti. Proces obuke je sadržajan i detaljan i usmeren na razvijenje samopouzdanja kod svakog budućeg pripadnika 103. padobranske brigade iz Vitebska. Kolika je zapravo moć 103. padobranske gardijske brigade? Ona trenutno u svom formacijskom sastavu ima 3 vazdušno-desantna bataljona, bataljon artiljerije, 1 bataljon protivavionske odbrane i po 1 bataljon inženjerije, veze, logistike, medicinske službe, te po 1 četu ABH odbrane, izviđača i pomoćne službe. To su zapravo vojnici koji moraju biti sposobni da iskaču sa velikih visina sa torom od 40 kg borbene opreme. Moraju da sklope i rasklope svoj kalašnjikov AK-SU 74 za 13 sekundi, moraju se snalaziti u preživljavanju u divljini bez hrane i moraju da pucaju iz svih vrsta oružja. Vazdušno-desantni bataljon 103. padobranske gardijske brigade iz Vitebska broji 29 oficira i podoficira te 306 vojnika koji su opremljeni sa 14 vozila BMD, 17 vozila GAZ-69 i 7 GAZ-66. Komandu vazdušno-desantnog bataljona čine 5 oficira i 5 podoficira. Bataljon je sastavljen od 3 vazdušno-desantne čete. I vazdušno-desantni bataljoni imaju u svom sastavu raketne sisteme za protivvazdušnu odbranu, kao i raketne sisteme za protivoklopnu borbu. Svi pripadnici brigade naoružani su najmodernijim ruskim naoružanjem, od kojeg se nešto i proizvodi u Belorusiji, od automatske puške AKS-74 do automata AK-SU-74, rakete oklopnih borbenih vozila. Brigada se prevozi avionima i desantira duboko u protivničku pozadinu. Krajnji je domet desantiranja 103. gardijske brigade oko 1900 km, pod uslovom da se koriste ukupni kapaciteti vojne transportne avijacije. Što se tiče upotrebe jedinica 103. gardijske padobranske brigade, neki vojni analitičari na zapadu smatrali su da bi taktičke jedinice te brigade bile bačene padobranima duboko u neprijateljsku teritoriju od samog početka izbijanja nekog neprijateljstva. Frontovski bataljoni ove brigade upućuju se na dubinu od 400 do 800 km u dubinu, a armijske čete na udaljenost od 100 do 500 km. To je poređenje između padobranaca i klasične pešadije, odnosno kopnenih snaga. U vojnom smislu bila bi to velika i koordinisana operacija i za nju bi se morali upotrebiti svi transportni avioni današnje beloruske vojne avijacije, pa verovatno i avioni civilnih kompanija. Prioritetni objekti za vojnike 103. gardijske padobranske brigade iz Vitebska su naravno sredstva za lansiranje nuklearnog oružja, raketne baze, baze krstarećih raketa, kao i oni ciljevi čije bi uništenje otežalo pripreme protivnika za rat. Ветер рвет листья и гонит куда-то, а воздух здесь хмурый и пахнет грозой. А тебя ждут и скучают ребята, когда ж наконец нас отпустят домой. А дома нас ждут, птицы дремлют в ночи, и девушек наших домой провожают на 2 года младше тебя пацаны. А им это нравится, пусть он моложе, зато они дома у мамки. Сахар насыпали, да? Чай класс. А ты, парень, трешь посиневшие ноги и не застыл над
твоем сапоге. Третьи сутки в пути. Za 103. gardijsku brigadu, a nekada gardijsku padobransku diviziju iz Vitebska, zapadni vojni analitičari tvrde da je 1973. godine u doba arapsko-izraelskog rata i velike američko-sovjetske krize zbog nepovoljnog razvoja događaja za Izrael i povišene borbene gotovosti američkih snaga u Evropi bila stavljena u borbenu pripravnost najvećeg stepena, pa je za njene isturene delove navodno bio pripremljen i logor pokraj Beogradskog aerodroma na vazdušnom putu za Srednji istok. Zapadni vojni stručnjaci čak tvrde da su delovi 103. gardijske u tih nekoliko kriznih dana 1973. godine i boravili u kampu pokraj aerodroma u Beogradu. Jeste li zaista bili u Beogradu? Upitao sam stručnjake za sve svetske aerodrome, jer konačno oni su zauzeli i aerodrom u Pragu i aerodrom u Kabulu. Mlađi su se oficiri nasmejali. Mi smo tada išli u školu. Stariji odmahuju glavama. Nemamo pojma, to je zapadna propaganda. Očito na svim svetskim aerodromima gdje su borbeno delovali, brzo su obavili posao. Jednom su i u vlastitoj zemlji, na aerodromu u Taškentu, imali problema. To je bila carinska vazdušna luka za sovjetske vojnike kada se vraćaju iz Afganistana. Gotovo svi su kupovali u Kabulu japansku stereotehniku, videorekordere, fotoaparate i kamere. Neki su donosili po nekoliko televizora u boji. Jednom je neki carinik, sovjetski carinik, hteo podrobnije da pregleda veterane 103. gardijske na njihovom povratku iz rata, iz Afganistana. Nije išlo, pa je morao pozvati u pomoć aerodromsku policiju. Navodno su padobranci iz Vitebska tada potegnuli kalašnjikove i civili su odmah shvatili s kim imaju posla. Od tada za vojnike iz 103. gardijske brigade iz Vitebska koji se vraćaju iz rata praktično i nema carine. Nije li to pošteno? Nekoliko oficira klimnulo glavama. Verovatno da. Je li Afganistan zapravo bio strast za profesionalne vojnike, praktična vežbaonica za taktičare iz 103. brigade? Koliko je novih sovjetskih ili beloruskih vojnih talenata otkriveno u gudurama te zemlje? I mi smo samo vršili svoj internacionalni zadatak, vraćali narodu Afganistana svoj duh pomoći. Kaže mi oficir 103. gardijske iz Vitebske. Afganistan je bio dobra škola za sovjetske, pa tako i za beloruske vazdušno-desantne jedinice, za specnaz trupe i borbene helikoptere. U prvom periodu rata, naime, sovjetske jedinice su imale mnogo tenkova, oklopnih transportera i borbenih vozila pešadije, što se sve pokazalo neefikasnim u surovim geografskim uslovima Afganistana. Sovjeti su jedva držali prohodne pravce glavne komunikacije od sovjetske granice do Kabula, odnosno istočni pravac iz Tadžikistana prema Kunduzu i Baglanu preko Salanga i zapadni pravac od Turkmenistana prema Heratu, Šindadu, Deleramu i Kandaharu, kao i pravaci iz Uzbekistana, odnosno Termeza prema Mazare Šarifu. Slabo razvijene komunikacije od ukupno 21.000 km cesta, samo 13% asfaltiranih, sa preko 10 miliona posejanih raznih vrsta mina eksplozivnih prepreka. To je bio Afganistan i tadašnja sovjetska avantura u toj zemlji. Старший сержант, я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат. Nesumnjivo je da je 103. gardijska padobranska brigada iz Vitebska ono najkvalitetnije što od oružanih snaga uz naravno jedinice avijacije, neke oklopne trupe, Belorusija danas ima.